munyemerere mbagezeho inkuru y'akababaro aho wahoze ari minisitiri muri minisiteri zitandukanye hano mu Rwanda Mitali Rwanda Protais yitabye Imana mu Bubiligi mu ijoro ryakeye. Ariko kandi turakomereza i Kinshasa aho hari amakuru asa nk'aho atangaje cyane, aho abunganira leta mu rubanza rwa Kabila bemerewe akayabo ka miliyoni 2.4 by'amadolari y'Amerika, akaba ari amafaranga atagira ingano kuko arengaho gato miliyari 3 z'amanyarwanda. Turasoreza ku makuru y'impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Rwanda, aho zivuga ko zititeguye gutaha kubera umutwe w'abajenosideri ugikomeje gukaza umurego muri Congo FDR. Mukomeze mubane natwe ku makuru Mix TV. Nagira ngo munyemerere duhere hano mu Rwanda, aho mu ijoro ryakeye humvikanye inkuru y'urupfu rwa Protais Mitali aguye mu Bubiligi. Aha yari amaze imyaka 10 atuye. Protais Mitali wigeze kuba minisitiri w'umuco na siporo, minisitiri w'urubyiruko, yanabaye kandi minisitiri w'ubucuruzi, inganda, ishoramari, amakoperative n'ubukerarugendo. Minisitiri Mitali Rwanda Protais yanabaye ambasaderi muri Ethiopia muri 2015, aho yanayoboraga cyangwa akuriye ishyaka rya PL. Mitali Protais yitabye Imana afite imyaka 62, kuko yavukiye mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama 1963. Mbere yo kwinjira muri politike yabaye umudepite ndetse n'umusirikare. Muri 2015 nibwo yagiye kuba mu Bubiligi, ubwo yari amaze gukurwa mu nshingano ze nk'umudipolomate. Twihanganishije umuryango wa Mitali Protais, inshuti ze n'abamukunda bose. Munyemerere dukomereze i Kinshasa aho hari inkuru rwose yatangaje abantu igatangaza isi yose, aho Minisiteri y'Ubutabera yasezeranyije abanyamategeko 7 barengera inyungu za leta mu rubanza rwa Joseph Kabila ko bazahembwa miliyoni 2.4 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari 3 z'amanyarwanda, akaba amafaranga atabarika uyashyize mu mafaranga y'amarundi. Urubanza rwa Kabila rurimo kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva tariki ya 25 Nyakanga 2025. Ubushinjacyaha buramushinja ibyaha byo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ni ibyaha ubushinjacyaha buhuza no kumushinja kuba umuyobozi w'ihuriro rya FCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nubwo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri Werurwe, Joseph Kabila yabihakanye byose. RDC cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yahaye akazi abo banyamategeko kugira ngo barengere inyungu zayo muri urwo rubanza. Mu gihe abanyekongo benshi batemeranywa n'ayo mafaranga y'umurengera yahawe abo banyamategeko, umwe mu banyekongo witwa Maître Kabengele akaba ari umwe muri abo 7 bahawe akazi na leta ko guhekenya kuri ayo madolari, yatangaje ko mu gihe atagera kuri miliyoni 4 z'amadolari yagombaga guhabwa uwagombaga gufata Colonel Nanga wa FCM 23 na bagenzi be atari menshi. Ati mwibuke ko hashize igihe kinini mu kwezi kwa Werurwe tariki ya 7 n'iya 8 mwabonye itangazo rigenewe abanyamakuru ry'uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba asezeranya miliyoni 4 z'amadolari uzafata Pero Luwala na miliyoni 4 z'amadolari uwafata Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa. Uyu munyamategeko kandi yagaragaje ko urubanza rwa Kabila rukomeye kandi uko byabafashe ubushobozi bwinshi kugira ngo we na bagenzi be bashobore kurengera inyungu za leta muri uru rubanza. Maître Kabengele yavuze ko mu gihe Kabila yatsindwa
abanyamategeko ba leta bazatuma abasha gutanga indishyi za miliyari z'amadolari zizahabwa leta ndetse n'abandi bagizweho ingaruka n'ibyaha ashinjwa, bityo ko nta gihombo kuba leta yatanga ariya mamiliyoni. Tukibukiranya ko kuwa 31 Nyakanga urubanza rwa Kabila rwakomeje, ubushinjacyaha bwerekana ibimenyetso birimo n'amashusho. Urukiko rwanzuye ko ruzakomeza urwo rubanza tariki ya 7 Kanama 2025. Munyemerere kandi dukomereze ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo ziri hano mu Rwanda, aho impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka 25 hano mu gihugu cy'u Rwanda zatangaje ko zititeguye gutaha mu gihe cyatumye zihunga igihugu cyabo kitari cyakemuka mu buryo bwa burundu. Mu Rwanda habarirwa impunzi zose hamwe 136 n'impunzi 713, muri zo izingana na 60.83% zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo 207 bageze mu Rwanda hagati ya Mata na Gicurasi muri uyu mwaka 2025. Dukomeze dukurikirane amakuru atandukanye ku murongo Amakuru Mix TV.